indaba yokugijima, you know, yazi kuyaqalisa nje lingabantwana lidlala nje, you know, then bese kusuka sisiye esikolo. Uma usesikolo, you know, sasigijima kalokho yusenza ama competitions. Lapho esikole engahamba khona mina ngahamba eMashembu, lapho mission school. So sasilama houses lapho sasenza khona ama competitions. So but mina ngesikhathi sona leso, you know, ngangayenzi i-athletics ukuthi kuzaba i-career yami ukuthi ngizakuba umuntu oyenza i-athletics. It was like ukwenza lami njengomunye, you know, like anyone oyenza isport esikolo, because yikho lokho kwakufunakala esikoleni. Kodwa obathiya kakhulu sizokuthiwa ugijima silokumalisa. Yeah, ngalejiba ngithi ngibaleka kalokho. Yeah, so 1990 ngiyakhumbula ngisuka, I think ngisuka eMkhambo. Then ngase ngibona ibhakani la sithi Melin marathon. Mina athi yo ngangigijima nesikole uthi ngihambe ngizame ngibone ukuthi ngingayenza leyo 42 kilometers in. So ngiyafika ngaregister, ngiyakhumbula ngifika ngikhaya umama wambuza wathi kanti wena kuyini lokho okuphethe? Mina mama ngifuna ukuyagijima. Wathi wena uvukulele usisithi uyavuka usiyakompita yini? Mina hayi ngifuna ukuyazama ngibone ukuthi lokho ngisakwanisa yini ukugijima. Umama wahleka. Ngase ngivuka ke ekuseni kwakuyisande ngafika eMelini lapha na wachaya impuphu ngagijima. Hey, kwaba nzima wena. Ngaphosa ngalokhuze give up mina ngathi hayi uthi ngibe lokho ngiqinisele ngaqeda ke ilokhuzeni i42 kilometers yami ngazange vele ngipractice ube ngiyenze anything. Ngathi but ngamuva kwakhona lokho ngase ngisenze ngabe sengisiya joina i-Air Force. So sengijoina i-Air Force vele kufuze ugijime i10 kilometers ukuthi ungene ku-force. So anzange, which is ngase eBulawayo kwakungala any ama clubs ukuthi uhambe usiyajoina kumbeni other than ukuthi utrain lawe ube sesiya kulo kuzeni kuma competitions. So ngahlala after that, I think i-club engajoina yayi-Air Force. So ngasuka kuBulawayo sensiya eHarare ngase ngijoina i-Air Force kulapho engaqasa khona ukwenza more of ama-marathons, senza ama-long distance. Ngiyakhumbula siyagijima eRedwini, eMtare. So ngamuva khona lokho ngabona mina ukuthi hayi ube lokho ngigijima umango omude kangaka, hayi anisafuni. Ngayikho lapho engatshintsha khona sensiyagijima i-track and field. So i-track and field eHarare babe lama club amaningi ukuthi uyajoina. So yikho lapho engajoina khona i-All Stars, because i-Air Force yayingala ama sprints, yayilama long distance kuphela, nama middle distance. So ngiyakhumbula I think ngize lapho engatransferela khona uthi ngisiyangena kuma sprints after sasitrainela ukuya kuma defense forces in Italy. And asahambanga because ilokhuzeni yangikhona ansakwazi ukuthi wayenza njani ukuthi i-cancel. I think wahamba only one person ohamba kulokhuzeni kuma defense forces. Mina ayikho lapho enga-qualify ukungena kuma Africa Games ngo-1995. Lapho ke nxa ukhuluma ngokungena ku-Air Force usakhumbula ukuthi kwakunini usuka koBulawayo usiyangena ku-Air Force? Usuka koBulawayo I think kwakungama 93, 94 ngajoina i-Air Force ngo-94, 95 yiko lapho enga-qualify ukuya kulokhuzeni kuma Africa Games. Ngathi kwakundani khonapho ke uqualifya usenze konke lokho? Ngayenza i-relay because abantu abaningi babecabanga ukuthi ngaqualify ukwenza i-marathon because ngayazi ukuthi ngangigijima ama-marathon ama-32, ama-10, ama-20, ama-21K. But mina ngahamba because I remember ngikhuluma lo coach wami wayenguma Stanley Mandebele then.
ukuthi mina ngathi hayi mina into zokugijima uma hayi angisafuni sengifuna ukwenzani ama-sprints yena wasisithi hayi kungcono yenzeni i-middle distance i-800 ye-1500 ngathi no mina ngifuna ukusprint. So ngase ngihamba-ke I remember ngifika e-University of Zimbabwe kwakule competition eMilo. eMilo ngathenga ama-spikes. But that was my first time ukugqoka ama-spikes sibili ngangazange ngigqoka ama-spikes because wawugijima ngamateki wawunganayo ama-spikes. Ngafika ngahlala kuma-bleachers mina ngathi mothi ngibone mina ngihlezi khonapha ngathi hey amankazana lawa baslow laba mina ngiyabachiya laba yawusuka ngazange vele ngitrain. So ngabona ukuthi hayi ukuthi ngingene ku-100 meters straight kuzongihlupha ukuthi ngenzeni ngase ngibiza amanye amankazana ngathi hayi ngifuna ukugijima i-relay yini. Amankazana bathi hayi nathi hayi angifuna ukuthi ngibe i-first one woqalayo kuma-starting blocks ngaba ngikwazi ukwenza ama-starting blocks. So mina ngizathatha i-second leg usuka kubhendi straight ngoba soze ngingene kuma-blocks zathatha kuphela mina isigodweni bese ngithaya phansi. So sagijima ngiqeda ukugijima khonapho ama-coach babuye bathi hayi wena uyi-sprinter phela wena but wena uyagijima i-marathon yindawo lokuzena so uyasprinter phela uyasprinter futhi mina hayi mina ngifuna ukuzama ukuthi ngisprint. So ngabe sengikhompyutha after that ngabe sengikhompyutha ama-single events and then actually that's when I got my spot into the national team for e 4x1.